sumadu dunia a muslim. Imanto na knabaaya kakukumo mga tao na uantawa imapiyay parangay. Kaaya pagilay ni Ran na uanto na ikala apara hiyasan ang mapapadalam ko tao. Anto na itrakyan, anda babaling, agu ay katay diyan. So Allah subhanahu wa ta'ala na inad niyan sumanusia. Saskanya ni mimbuntalon, naguknabaya piya kapamimili na sumanusia. Sa katawa mama, ada aban yang ginaway. Nasa iko oryano kaya pakakuan yan sa mapia atrak. Miya kambalay sa mapia, na masagi-sagi takyan da kula ginaway niyan. Ayabu ini kababayay ranon, na sabab ko kaya adno no sardi taputaw, udi na dinis. Nagyay mambubutado mga muslim iman to. Si kumyangaw na amasa, na ayaw pagilayin na wantaway mapia yadat, mapasang ikang galubag sa mapia. Ugayid na iman to, nambida. Kaya iman to pagilayin na wanto na imaadun raka aparahiyasan. Udi na anto na uno ni masusulot ka. Upamawaya ka pagilayan ka kumangataw ng bulalan kung mga kandiditaran. Nabakor kap teruwa wanto na masusulot o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kumasa akang ganatin yan saging kaya dunia. Aya masusulot yan ng ditar na adna tapi iya na 10 agwisa. So Abu Bakar radhiyallahu anhu na si iko kaya ganatin yan saging kaya dunia na aya tapi yung ditar niya na 10 agupat. Si iko masa akaputayo Umar bin Abdul Aziz na antawa sa Umar bin Abdul Aziz. Skanian supa kagaga maana pandaag si saging kaya lewaw lupa. Miya panutula sundutuan niya na miya kaumapuun sa China, taman sa Spain, nagupuun sa Caucasus, na taman sa Dalma Afrika. Ugayid na si kumasa akakuwapatian, na aya masusulutian na miyardar da kanditar. Ad na mitero ko karumaw Abdul Aziz, asambiin yan si karumanian. Ugayid na dentero si karumanian. Kaya so inian nung pamanagyan ko tapitero yan sa sambiyan yan sa ditaran si karumanian. Nadap man tero so karumaw Abdul Aziz. Nasa iko ikatalong niya nung kumasoy ko katuro yan, araksap kirarangita naging kuto mama. Na siyang urano karumaw Umar bin Abdul Aziz naging kuto mama sa tigyan. Apse pa ako ko Allah, kadad na pedenditar niyan arwar saging kaya masusulot yan. Ugayid, nasututulan ko Umar bin Abdul Aziz, na minidakat ko tutulan saging kaya dunia. Agugi makasukasi sututulan rekan yan. Misabab si iko mga pipiya, amia nga papasadian. Agu misabab ko kaya sirbisi niyan si iko kadenda ng mga manusia.